Good morning អ្នកគ្នា Hi Oh my god អ្នកគ្នានេះបើកមកមានអារម្មណ៍ថា fresh បណ្ដោយខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ទស្សនភាពបែបហ្នឹងខ្លាំងមែនតើពេលដែលបើកវាំងននមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា fresh ឃើញធម្មជាតិពេញនឹងភ្នែកចឹងណាតោះគ្នាខ្ញុំមិនតបានលុបមុខឯអ្នកគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ស្បែកមុខខ្ញុំនៅស្រុកខ្លាំងពេលដែលងើបពីគេស្អាតមែនតើអត់មានអាសាខ្ញុំសាខ្លួនឯងចាអ្នកតគ្នាលឺសលេងចេកចាយ background ហ្នឹងគឺសលេងក្មួយខ្ញុំអ្នកគ្នាអូយយាយម៉ែប្រឡំឡើងភ្ញាក់ដោយសារក្មួយខ្ញុំហ្នឹងតាម៉ែម៉មកំពុងតែចំអិនម្ហូបអ្នកគ្នានៅខាងក្រោមអញ្ចឹងត្រូវកាំងទឹកឲ្យចុះទៅជួយគាត់បកត្រឡប់នៅពេលដែលខ្ញុំបានមកស្រុកដំបងណាគ្រាតែខ្ញុំជិះឡានឈ្នួលមកទេដោយសារតែម៉ាក់ខ្ញុំក៏ឲ្យជិះម៉ូតូមកតែឯងចឹងណាហើយពេលដែលខ្ញុំជិះនឹងគាត់ថាខ្ញុំធុញតោកខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នាខ្ញុំនិយាយមែនណាដឹងថាពេលណាបានមានលុយទិញឡានដូចគេចឹងណាពេលខ្ញុំជិះមកនឹងគាត់ថាបងគាត់បានចេញទៅស្រុកដែរចឹងទៅស្ទះខ្លាំងមែនតើមកណាគ្នាមកដុំព្រៃតមេអស់ហើយនៅតាមផ្លូវអ្នកគ្នាអើយសម្បូរប៉ូលីសសាហាវមកអ្នកគ្នាមកដល់ភ្លាមនឹងគេថាប៉ាគាត់លខោដែលខ្ញុំបានទិញឲ្យគាត់ហ្នឹងណាជាមួយនឹងអាវមួយឈុតអ្នកគ្នាម៉ាក់ខ្ញុំក៏បានមួយឈុតដូចគ្នានិយាយទៅឆ្នាំនេះប៉ាថ្លៃជាងម៉ាក់ម្ដងនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់បន្ទប់ខ្ញុំអ្នកគ្នានិយាយទៅកន្លែងខ្ញុំ make up នេះគឺថាវាអត់សូវឆ្លោះជាមួយនឹង background តុកចឹងណាគ្នាដោយសារតែខ្ញុំអត់តពេនទិញកាមេរ៉ាតុកមកស្រួលបួទេព្រោះខ្ញុំអត់សូវនៅស្រុកអ្នកគ្នាចឹងហើយអត់សូវដេកអីច្រើនទេអ្នកគ្នាកាលខ្ញុំនៅស្រុកញ៉ៃមែនអូយចាដែលគាត់មានឲ្យចាញ់ណាគេមកពេលទៅនៅពេញទៅក៏យកអ្វីៗនេះវាច្រើននៅពេញសាច្រើនជាងនៅនេះចឹងណាអ្នកគ្នាទៅនេះខ្ញុំធ្វើវាខ្លួនឯងតើគ្នាយកกระดาษមកហើយយើងបិទកែវទៀតមកស្អាតចឹងណាគ្នាហើយយើងដេកlike channel ចឹងទៅណាគ្នាអានេះគឺជាមុខបន្ទាប់ពីងូតទឹកហើយចាស្អិចស្លាំងខ្លាំងមែនតើអូនអ្នកគ្នាយកបាយណាបោកជុកខ្ញុំមកពីពេញសោះបន្ទាប់ពីបានលឺក្មួយខ្ញុំស្រែកយកពីខាងក្រៅមកគឺខ្ញុំនឹងសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹង voice over វីដេអូមួយនេះខ្ញុំបានយកបោដល់ខ្ជិះខ្ជួលរបស់ខ្ញុំមកសោះអ្នកគ្នាឲ្យសែតខ្លាំងមែនតើឥឡូវខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងសេរ៉ូមអ្នកគ្នាដើម្បីបំពន់ជាតិទឹកលើស្បែកមុខរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំមកដល់ស្រុកនេះគេថាមេក្តៅខ្លាំងមែនតើមកអ្នកគ្នាបើខ្ញុំនៅនោះវិញគឺខ្ញុំវាក្តៅដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវបានចេញពីបន្ទប់ចឹងណាប៉ុន្តែពេលបណ្ដោះនេះខ្ញុំត្រូវចាញ់ជួយម៉ាក់ជួយអីចឹងទៅហើយវាត្រូវបែកញើបែកអីចឹងណាគ្នាពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យមុខខ្ញុំស្ងួតខ្លាំងណាស់ថ្នាក់ឲ្យវាប្រេះចេញលបអត់តាគ្នាអញ្ចឹងណាគ្នាត្រូវប្រើ skin care ដែលបំពេញជាតិទឹកឲ្យស្បែកមុខណាគ្នាបានគ្រប់គ្រាន់ណាដើម្បីកុំឲ្យវាប្រេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាន apply ស្រោមហើយខ្ញុំលាប sunscreen ពីលើម្ដងទៀតនិយាយទៅ sunscreen ខ្ញុំដាក់ច្រើនខ្លាំងមែនតើមកណាគ្នាព្រោះដោយសារនៅនេះវាក្តៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដើរចេញចូលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំខ្លាចវាការពារគ្រប់គ្រាន់បើកាលនេះខ្ញុំនៅរៀនវិញខ្ញុំលាប sunscreen ដូចអត់លាបចឹងណាគ្នានិយាយទៅដាក់តែប៉ុចពីរប៉ុចហើយបាត់ពេលអញ្ចឹងណាគ្នាវាការពារស្បែកមុខរបស់យើងអត់បានល្អទេហើយមុខខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំឡើងរោឡើងអីរហូតហ្មងតែឡើយទេចេះស្រឡាញ់ខ្លួនចេះអីចឹងណាចឹងអ្នកគ្នានៅរៀននៅអីចាកុំភ្លេចអ្នកគ្នា take care ខ្លួនឯងឲ្យស្អាតមកកុំដល់ពេលហើយស្ដាយក្រោយដូចខ្ញុំឃើញមេអាំនៅលើតុច្រើនចឹងណាប៉ុន្តែយកមកនេះគឺមានគម្រោងនឹងធ្វើវីដេអូ make up ឲ្យអ្នកគ្នាមើលប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំភ្លេចនឹងអ្នកគ្នាខ្ញុំភ្លេចទឹករីម៉ូ make up យកមកអ្នកគ្នាខ្ញុំកៀងខ្លាំងមែនតើហើយទឹករីម៉ូ make up កាលនេះនៅលើតុនោះខ្ញុំនឹងគេថាអស់លីងមែនតើអ្នកគ្នាអស់លីងហ្មងហើយខ្ញុំភ្លេចយកមកពីពេញអ្នកគ្នាឡើង3-4ដបហើយឡើងអត់យកមកកៀងខ្លាំងមែនតើខ្ញុំសម័យអត់ចាញ់ទេអ្នកគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំ make up ហើយខ្ញុំទៅលាង foam ធម្មតាហើយចូលគេងចាកុំធ្វើដូចខ្ញុំណាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងផ្កា blush ហើយពណ៌មួយនេះដែរគឺជាពណ៌អង្គាតដីតែគ្នាយូទូបពណ៌នេះខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើស្រឡាញ់តាំងពីពេលដែលគាត់ចេញ poster ដោយសារស្បែកមុខរបស់ខ្ញុំនឹងវាមិនសពេកហើយវាក៏មិនខ្មៅពេកដែរអ្នកគ្នាទៅខ្ញុំពណ៌នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាស៊ីជាមួយខ្ញុំខ្លាំងមែនតើដូចអ្នកគ្នាឃើញចឹង blend តែ2-3មកអ្នកគ្នាចង់បានក្រាស់ចង់បានស្ដាយយើងដាក់តាមនឹងមកឃើញអ្នកគ្នាដាក់មកវារំលើកមុខយើងហ្មង so blend ខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលអ្នកគ្នាដាក់ blush អ្នកគ្នាដាក់ blush ទៅនិយាយទៅ blend តែ2-3ប៉ុចនេះមែននិយាយទៅចូលមុខអស់ស្អាតមកសម្រាប់ blush គាត់លើកនេះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនឹងគឺថាសាច់អត់មេតពេកគេប៉ុន្តែហាអត់កម្មញ៉ៃពេកវាអត់ធ្វើឲ្យមាត់យើងស្ងួតណាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាប្រើទៅក៏មានភ័យព្រួយបារម្ភថាខ្លាចប្រេះមកប្រេះអីដែរបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងទឹកអមវ៉ៃ diamond នេះនិយាយទៅក្អប់ខ្លាំងមែនតើខ្ញុំជួយចិត្តក្លិននឹងហ្មងណាឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងកាមីម្ដងអ្នកគ្នាកាមីនេះអ្នកគ្នាអាចរកទិញបានពី Chosmi នេះខ្ញុំញ៉ាំអស់ឡើងកន្លះកំប៉ុងឯអ្នកគ្នាប៉ុន្តែចំពោះអានេះដែរគឺយើងមើលដឹងថាយើងប្លែកទេព្រោះតែរបស់វាសុទ្ធចឹងណា I forgot to wear this last night to curl my hair. Oh my god, my hair is so big. Mấy bạn thấy vậy like trang ơi
gonna go down now nè khi tới mất sọc bẹ thơm đã nơi bánh bẹ hay sau xí lại là ôi cha mình chỉ ca tay luôn dạng rọp mang cha mà ta cho mang đi cái ngay lằng trăng cha trăng hoàng có lá nhâm ấy được cái ai họ thử tam cả phi nè quay mà phi nè nó không ngồi bồn kia nữa bồn kia ui thầy thời cái nó nè tôm nè nè cái một nè quay cái nia nữa một nè quay cái này mãi nhom vậy bật mình nữa nè bên cái chiếc con tụm bồn này bay nhom có tinh ai nhom chia ra kia tốt là hô to lời mò nhìn màn nè nè cái mãi nhom má hai chấm mờ mùi nhom ai tê nên bàn cài tê mới chạy thế không phải không thứ biết mới ba sai tên thì mama chê ngày ní mày mong có tha ở dương cha đại cô hay ở nhâm thầy bắt đầu mỗi năm tập thầy bao tôm là cái ta nói khăn người ta nè hay tập này là lẽ cái đã là về trả dùng bàn tan ra xóm á cái đã rôm là chơi cái hộp plastic tiền mà sổ một đống chư bra sai nè nè trong lên chơi anh ấy cứ chơi bàn lái chi để dân cho mười nông thời nào khi như tôi nhung coi bài lặng oi mà bây giờ bài chân bây giờ dân nhâm dân sưu lắm mà chậm bài hay nhảy nhảy tê tê anh ấy vẫn cứ xóm scale á tao khi á thì tôi bàn lái tràn khai mình ta mà nào khi làm mà cái tràn hồng trắng á chi để dân chơi chơi cái chín khi cái tập bộ mình óp mình ta bàn lái chút chút nào anh ấy cứ chỉ nắm cam mà lì hay tao kia như tới cam là hot mà nhưng mà lượng nào có khơi cam này tao muốn gì bị slug lên đau coi như man tại thay chế ban sáng mày tê cái lấy mà mơ tao thấy bao tôm này mẹ nhung cọt phơ với nhân tao kia tao nòng khang mình ta mà nào hay lòng khắp chăng á tại sao tại yếm phở có thắt nào không ai dơ ngõ hai trai với mai lòng cream bắt đầu hello mẹ ngõ bao thơm mộng ấy trắng khoảng nữa là bánh mà ớt chanh có lá nè phần bánh ấy da lời mà thân cái lỗi này khi mơ mà đòn cái lỗi nhóm phía trắng cứ sai prem này khi bàn tay này sai mà nào khi mơ khơi tê tao ăn mơ phần lời nhâm đa ta cày nè khi mơ than là cày mình cái khá anh ấy xem đã chơi xem đã ai chơi nào khi là hai món chơi mình tay mau cầm món ở hai là miền tây rồi sao mà nó kiên tè bảo nhung với mẹ con đâm chi là mấy chơi là mình tên tôi xem chơi đùa ấy mà cha này trắng á chi bỏng của mình chơi mình tên hơi lõ na tao khi khơi trắng á hay anh ấy cứ chỉ đa một tay tao khi tôi nè té nhung chân một tay là mình tàn mình tao pi bê cái tôi có hay vậy tôi chi xem mình ca mình ấy trắng á na mà đam sao mẹ nhung mà tao khi xong mày mòn vậy vì thế sẽ cho mình tê hai lại những cái hạt đọc về đây nhằm bài trong khi ấy vậy thay nhằm bài trong khi và đây sẽ nay nhằm tập pi nẹp ba cho mình đừng không mua nhầm tệ sao thì mà nhung có hai bên này có phơi hai chân tới mi làm thay có lên clear và nhằm này nhằm nô tới chạy đó hôm nay còn là khơi tao thấy bao tôm cho mình đừng trai như men chút chút khăn mình ta là mi là bỏi bên ấy nữa á ngang khăn màu là khi mưa tầm một nhằm tới thì tôi nhằm đặc sản đây mà nhằm khăn màu bây giờ nhằm nói nhằm mình sai phơi mà học còn anh tệ hay mình nhằm nhằm cho phơi ấy trên mà tròn mà tôi bây giờ năng nhằm tôi ban này có nhằm là cho chất với tròn này miền ấy thế nào khi nhằm hai con bay miền tây cái liên cha năng ngày hai này mà nhung có chất xoay nhằm lòng tăng cả thôn trăng mỏng ấy cha xong ở cơn xong dịp lì